ka jingelekai haka English Premier League hapadeng ke Arsenal kaliyok ban penlimno ya ka Coventry dalai lanot gol ka Manchester United Persya ya ka Hull kaliyok ban penlim bat kalapin kenditru ya kinong Persyan jong ka Manchester United da kabal penlimno da ar lanot gol ka Tottenham Hotspur lasya remno hakmat ka Brentford dalai lanot gol ka jinglekai ke banikong jong ka La Liga hapadeng ka Valencia Persya ya ka Celta bat kini artliki kenhun kilaya khat damar not gol ka Athletic Persya ya ka Sevilla kaliyok ban penlimno ya ka Athletic dalai la sigul ka Espanyol Persya ya ka Real Madrid bat kane ka jelekai ka bakham internet ka Real Madrid kaliyok ban penlimno ya ka Espanyol da ar la sigul lingba ka jingyok penki ijar ningkong da wujud Bellingham haka minit ke bakandai bat u Carlos SP haka minit ke bakandai pro ka jelekai haka Serie A hapo Itali ka Napoli kaliyok ban penlimno ya ka Girona bat ru ka Inter Milan kaliyok ban penlimno ya ka Monza da sau la sigul sakawai pat ka jelekai haka final jong ka DFL Super Cup hapadeng ka Borussia Dortmund Persya ya ka Bayern Munich ka long ru ka champion jong kane ka DFL Super Cup da ka balapan limno ya ka Borussia Dortmund da ar la sigul ka jinglekai haka League MLS hapo Amerika ka Inter Miami Persya ya ka Toronto bat hakane ka jinglekai ka Inter Miami kelasya remno hakmat ka Toronto da ar la sigul la ka Inter Miami kelasya remno Hendrai u Lionel Messi ulayo ban tapkul ha ka minit ke baprapu ar bat ula kenjo ru syaka kendai spa ar pulai gol ha ka karier ke jum'u te perlok tangkatne kulai